Reka twongere tubasuhuze ndetse tunabaha ikaze ku gaseke k'amakuru official, dushimira cyane abantu mwakoze subscribe, mukora comment, mukanda like ndetse mukanasharinga kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera ku bantu benshi, kandi ubwo n'abafite ibikorwa mushaka gukora burya mushatse mwajya mutwegera nta kibazo. Inimero ya telefone biraho hasi ubundi mukaza abantu bakurikirana kano gaseke nyine mukamenya ibijya mbere n'abantu bakamenya ibyo mukora. Ni wa mwanya twihaye rero utari muremure cyane, aho twicara hasi tukaganira cyangwa se tugasesengura amwe mu makuru umuntu abona ko aremereye arimo avugwa muri kano karere. Turicara tukitereka iminota mikeya muri iyi minsi cyangwa se iki cyumweru. Muri kano karere harimo amakuru menshi birumvikana. Turi buze kureba muri Uganda, General Muhoozi arimo arasambaguza buri kintu cyose. Nyuma uretse ibibazo nabonye afitanye na General Kahinda Otafire, umwe muri ba Sekombata. Ubu noneho yavuze ati bidatinze cyane ndaba perezida wa Uganda, ubundi nunge ba perezida Tshisekedi ndetse na Kagame kugira ngo barangize ibibazo bimaze igihe muri kano karere. Ubwo turaje tutere ibipimo turebe uko bihagaze, hanyuma turaza kujya mu gihugu cy'u Burundi. Ejo bundi nahoze mbabwira ko komisiyo ntabwo ari komisiyo ahubwo inteko ishinga amategeko imitwe yombi, ubwo no kuvuga Haute Chambre na Basse Chambre, ubwo n'abadepite n'abasenateri bari bemeje raporo ya komisiyo yashyizweho ni komisiyo yitwa ngo ni Commission de Vérité et Réconciliation, cyangwa se komisiyo igamije kuvugisha ukuri bugeza abarundi ku bwiyunge. Ni komisiyo iteganwa n'amasezerano yarushaho muri bibiri. Imitwe yombi yemeye komisiyo yayo rero basaba ko bemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu 1972 ari jenoside yakorewe abahutu. Ariko barundi bakavuga bati iyi komisiyo ntabwo tuzayizera kuko buri gihe cyose ubwoko bufite ubutegetsi bugenda bwavansa ibyitwa jenoside. Uraza kumva Perezida Ndayishimiye ati ubwoko bwose cyangwa se ubutegetsi bubi nibwo butuma abaturage barwana. Uraza kumva uko bihagaze. Ese yaba yasimbutse uwo mutego wo kwemeza jenoside y'abahutu kandi nivugwa ko yaba yarakorewe abatutsi muri za 90 na kangahe? Uraza kubyumva na gatatu. Hanyuma turaza kujya no muri Kongo Kinshasa, hari iterana ry'amagambo kandi kuko urumva ari nabyo birumvikana hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse n'umutwe wa AFC M23, nyuma y'uko ejo bundi muri Amerika arimo areba umukino wahuzaga ikipe y'igihugu cye na Portugal. Yeruye ati yewe ati buriya mu minsi mike turisubiza Guma ndetse na Bukavu. Ngaho ngo kwizo ngingo turaza kugerageza kuzirambura mu minota mike ishoboka. Hanyuma na Alphonse Twahirwa murabizi aka agaseke k'amakuru ndetse na Olivier Mukwaye. Olivier bwakeye? Bwakeye na amahoro kabisa. Ariko uri umuntu mbanze gukora introduction nitonze. Koko uri umunyamakuru se wanayasomye? Nta bintu byahuwe ibitangazamakuru nabivuye munsi gahe ndo umusesenguzi. Kaze rwose bwo nawe uje muri iyi mihanda tuyigonganiramo. Ntabwo tuzagongana, imihanda ni minini, umwe azajya acaho ndacaye kandi bizakunda tuzakwirwa. Are ngo iyi si nini kuryo nta muntu waceza ngo kandagira undi. Neze wari wajya mu isoko ukabura ukandagira cyangwa mu kirizi ukabura wicara kandi turi miliyari hafi 9 ku isi. Jamais nta na rimwe. Olivier reka twanzike, reka duhere hakurya y'umuvumba mu Bugande. Muri Uganda hari amakuru menshi, ariko ukunze gukora amakuru cyangwa se nyiramakuru birumvikana ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Ni first son, ni umuhungu wa Perezida Museveni. Arimo aravugwa mu nkuru nyinshi. Hari ifunga rya Elias Lukwago. Elias Lukwago ni umunyamategeko ukomeye cyane i Bugande, wategetse umujyi wa Kampala imyaka itari mike, ariko akaba asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi. By'umwihariko akaba ari umwavoka w'umunyapolitiki nawe ubica bigacika muri Uganda, Dr Kiza Besigye. Yaramufunze ejo bundi ndetse ubu arimo arashinjwa ibyaha birimo kumenya amakuru y'uko hari abantu bagambanira igihugu ntabivuge, bati byanze bikunze uri complice. Icyo ni kimwe. Hanyuma aho bigeze rero ejo bundi haba impinduka muri guverinoma ya Uganda. Wari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Major General Kahinda Otafire bamuvanye muri minisiteri y'ibiturika ajya muri minisiteri y'ibintu by'amazi. Mwihererekanya ubasha bwira minisitiri Professor Kamuntu ati ntuzakangwe n'abicanyi bari hano hanze, abapolisi muri CID ngo bariyica niyo nka.
ati nanjye bampishaga amakuru batazi ko ndi umutasi mukuru ariko ntuzigere wishimira ubwicanyi bukorwa n'aka gatsiko k'abicanyi. General Muhoozi Kainerugaba bagiye ku rubuga rwa X ati hari umuntu ngo yigize ingwe ariko yarakaje intare. Abantu bataye ibyo bivuga ni bike ati ndetse byanze bikunze uwo minisitiri wihaye kugira ivuzi ndamuta muri yombi. Abantu bati ni intambara n'ubundi ya kera hagati ya Muhoozi ndetse na Otafire. Olivier ntagiye kuvuga byinshi, aba bantu ba Sekombata barwanye muri Foronasa bakageza Museveni ku butegetsi. Birashoboka ko bashobora kubanira neza umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba mu gihe yaba ari perezida bagifite imbaraga nk'izo bafite. Foronasa niyo muri Foronasa nkeka niyo muri nuze muri Mozambique. Niyo muri Mozambique. Kahinda nawe yarwanye muri Foronasa hanyuma baza gushinga NRM muri yageje Museveni ku butegetsi. Narimbaye nk'usobwa gato. Aba ba Sekombata baba generali bizakunda ko General Muhoozi Kainerugaba abagirana ijambo abenshi batanamwemera bavuga bati ufite generali nta ntambara nimwe warwanye. Generali Sekombata utari mu gisirikare urumva hari imbaraga aba afite. ubu nawe umuntu yararwanye n'ibyo koko ariko yavuye mu gisirikare. Ikintu ashobora kuba afite ni pistori bamusigiye mu rugo. Yibera mu buzima bwa gisivili. Ikintu asigaranye ni influence gusa kuko urumva ari minisitiri, ubu ni minisitiri w'amazi. Ni influence niyo asigaranye. Yajya mu ishyamba akajya kurwana. Ese ku myaka 70 hari umuntu ukijya mu ishyamba? Ko Museveni ahantu ikintu yarushije we yashyize umuhungu mu gisirikare kandi Muhoozi ntabwo ari generali ugurya gusa yaranarwanye. Uzi ko kuva amenyekanye ejo bundi aribwo agiye hanze yarabaga mu bikorwa bya gisirikare arwana. Uretse muri Somalia ariko se undi uretse Somalia hari izindi ntambara zarwanwe muri kano karere wenda Joseph Kony yarayirwanye. Yarwanye no muri Kongo ya mbere. Oya kiregera akiri muto muri 2000. Ibinyimi yari ku ishuri icyo gihe. Ubwo se mpamvu batangira kumuveyuka. Ese we kuki ubona abantu bose batavuga neza ubutegetsi bwa se yirengagiza ko ari umusirikare agasambaguza? Nkuba abantu amaze kuvuga yata muri yombi bararenga 10 abadepite kandi abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se. Buriya rero arentetininga ariko agatanga n'amakuru. Ureba ibyo abavuga uzasura grand frere oncle n'iki byose abari kubahereza amakuru nuko abantu batajya bayumva. Yavuze ngo guverineri wa Ituri ntakenewe abari kubahereza amakuru kandi bikarangira adakenewe. Yaragiye bazana umwangurofone uvuga icyongereza ushobora kuzajya kumvikana neza na Muhoozi. Kandi no akakubwira kumbe urebye yashimiye ntuzate kuntu yashimiye Kisekedi. Shimiye Kisekedi kuba yarumvishije amarira y'abaturage ba Ituri. Ese Muhoozi Ituri uburyo ayigaragaza urabibona buriya hakunze kugaragaza ko muri Ituri ngo hari bene wabo babatutse mu bwoko bw'abahema cyangwa se ubw'abahima. Asa n'urangura ijwi cyane abavugira kandi niyo ugiye kureba mu mateka Ituri buriya ubona ko bahoze ari mu bwami bw'abanyoro kandi abanyoro si Abagande. Buriya Lieutenant General Cyarigonza ushinzwe operation muri FARDC umukuru we yarwananye na ba Rwigema intambara yo kubohora Uganda. Ari umugande. Ngo nabo uko bimeze bameze nka ba Makenga. Niko bimeze. Hanyuma ananumushimira buriya yerekana amwerekana nk'umuntu w'ingenzi ukomeye cyane kuri Uganda. Ariko wibuka protocole 6 basinye bushize mu kwezi kwa mu kwezi gushize zira z'Uganda na Kongo Kinshasa. Wana atari Washington se
bisa naho ari Washington ariko ititwa Washington, itaranasinywe Washington, kuko babonye ko Tshisekedi yabijyanye yirukanka, yamara kubisinya agahita yiruka hamwe, wagira ngo yagurukiye ku ibaba ry'indege kuko wari umunsi wo kurahira kwa Perezida Museveni, ndetse bagiye no kumwanonsa nk'umushyitsi basanga Perezida yigereye i Nairobi kera cyane, akazi kari kamuzanye kakozwe ahita yigendera. uzi ko ari ibikorwa remezo, imihanda na taransiporo, kubaka imihanda, yemereye Uganda kuzubaka imihanda muri Axe Kasindi Beni, Kasindi Butembo na Komanda Mahagi. Yego. Energy bumvikanye ko hazaho connection yo guhuza Goma na Ituri ku mushinga wa Rusizi ya gatatu. Kandi uwo mushinga wa Rusizi ya gatatu urimo n'u Rwanda ko rugomba gukorana na Kongo Kinshasa bakabona megawati 100 z'amashanyarazi. Ubwo na Ituri igomba kuzahabwaho ayo mashanyarazi. Harimo no ko ingabo ze zigomba kuba ziri hariya muri Ituri muri operation ya Shuja barabisinyiye. Yego. Ngo zihiga ADF. Muri makeya ntabwo ADF itaravaho ntabwo zizahava. ADF urumva nayo ifite intuza agahaze nk'akari muri FDLR. Integration économique, ubuhahirane bumvikanye ko umwe mu 2028 bagomba ko bageze kuri miliyari 1.5 z'amadolari. Ubuhahirane. None se Tshisekedi kwane asinya n'amasezerano na Museveni, amasezerano areba n'igice mu 23 irimo. Iyo ngingo abantu benshi bahagezemo nabababwa, ahubwo reka duse n'abasubira inyuma gato. General Muhoza ati ndimo nateganya gusura Anko, avuga His Excellency Paul Kagame, atariko vuba cyane nimba perezida ndaza kwegera mukuru wanjye Tshisekedi hanyuma muhuze na Anko bakemura amatati ari hagati y'ibihugu byombi ateje ikibazo muri kano karere. Iyi message ya Muhoza yo kuba yahuza u Rwanda na Kongo abikoze nk'uko yaherutse gukuraho agahaze hagati y'u Rwanda na Uganda, ibi nabyo abantu babyitega ni ibintu bishoboka. Ariko ndibaza Rwanda na Kongo bafitanye iki kibazo? U Rwanda na Kongo iyo urebye bafitanye ikibazo gishingiye ku mutekano. Ku Rwanda ruvuga ruti mucumbikiye abantu bashaka kudusambaguriza umutekano, ari nabyo bagiye gusinya amasezerano y'amahoro muri Amerika. None se urambaza icyo kibazo urebye bavuga ngo u Rwanda na Kongo bibanye neza? Mu itangazamakuru ntabwo bibanye neza. Hanyuma mu buryo busanzwe, kuri tele nta kibazo. None se abantu ntibaturanye, ntibahana umupaka bapfiki. None Muhoza arashaka guhuza abantu badaturanye. Nyine nibyo ni muri politike nyine. Ni muri politike ubwo abari arimo dukoramo akazi, ariko nye mbona u Rwanda na Kongo ntibahana urubibi ubu ngubu. Igice gihari M23 n'igikontorora n'iri hagati yabo bombi. Bagirana ikibazo gutimbwira icyo kibazo cyaba kivuye he? None bashaka kuvuga ko u Rwanda na Kongo nta kibazo bafitanye se? Ikibazo nyibona mu itangazamakuru giye ariko. None ko nahoze mbona u Rwanda rwihaniza Kongo Kinshasa ko perezida yarututse ejo bundi muri Amerika i Houston. Ibyo byose ikibazo. Si muri mu itangazamakuru se? None umuvugizi wa guverinoma ibyo avuga ubyita iby'itangazamakuru se cyangwa ni ikibazo gihari? Nyine ndebe kukubwira ngiye kukubwanye mbona nta kibazo bagirana, ikibazo gihari. Ikibazo cyararangiye byabarangiranye na Washington, nta hantu bagihuri bayihanira urubibi. Ariko ntabwo basinye amasezerano y'amahoro. Yego. Yarakurikijwe se? Ingamba z'ubwirinzi se zavuyeho? FDLR se yarasenyutse? None zizagumaho. Urumva nta kibazo se gihari? Biragorana cyane, rimwe na rimwe hari uburyo umuntu agenda ukazenguruka ukareba imihanda, ukareba mu itangazamakuru,
bakareba ko bati politiki ubu nibwo igeze ahantu haryoshye kabisa. Hamwe nta gapapuro naguhaye kavuga ko ngo intambara isigaye niyo kwereka ibintu ko ibyo ari kubona atari ibyo bari kubona. Nanone Muhoozi ko yinjiyemo generali Donald Trump ikibazo yarakirangije, yatwetse ko yakirangije, none Umuhozi agiye kuza kujya mu hari ubwo Trump yananiwe. none se buriya ubu twavuga ko ikibazo cy'u Rwanda na Kongo cyarangiye, ibyo u Rwanda rusaba bigihari, FDLR ntirasenyuka, M23 ikibazo cyabo ntikirarangira, ubwo twakumva ko ikibazo cyarangiye. None se ikibazo cya M23 kizakemukira i Doha? Ikibazo cya M23 ntekereza ko kizakemuka igihe leta na leta ya Kongo ibyo baganira bazagira ibyo yemeranaho, bakamenya niba babaha icyangombwa cy'ubutaka cyangwa se bagumya kubacumbikira. Buriya se ikibazo cyabo cyakemukiye Washington? None iyi mirwano numva iba ari iki? Imirwano se izabura? Hagiye imirwano izabura nk'ubu ngubu. Ubwo kandi twafashe indi ngingo, urabona ko bari kuvuga bati mu Minembwe muri Fizi, ubwo ni muri teritwari ya Fizi, imirwano irakomeye, buri ruhande rurimo rurashaka kwigamba ko rwo rugenzura Minembwe centre. M23 ibyo ni ukubeshya, hanyuma leta ya Kongo nayo iti turahafashe. Ubundi Minembwe centre hari iki? Hameze hariya ni nk'i Yerusalemu. Ubundi abantu intambara ihari niyo yayindi nakubwiraga iyo kwereka abantu ko ibyo kubona atari byo biri kuba. Burya n'abahanga bari abahanga. Kiseyida agiye kureba umupira, yinywera umuvinyo, birangije ubwo babandi abantu bari mu kazi kose, umugaba mukuru w'ingabo na kumuvugizi w'igisirikare Liyetona Rigani Karonji, operasiyo Sokola ya kabiri, ati ubu Minembwe centre tugezemo, turi kwigenzura. Ntuza Kongoro bigira umwami nawe bati turahakontorora ubu ngubu ingabo za leta. Giseyide nawe ahita ashimangira ko bari kugira gute ngo gusyonyora umwanzi, bari kumwekaraza bya burundu. Kandi n'ibice bya hehe bya Bukavu na Goma naho turaje tuhabohoze. Ni leta iri mu masezerano ngo bya Doha, yego, mu Gahenge.